uMhlongo simshayele izandla ngendlela. Haleluya. Ngiyabingelela keyboard player engathi ubukela ukuthi yena angibingeleni. Amen. Simshayele izandla naye. Sabingelela abazalwane abahle abasiqala babona usisi obhuti omama. Haleluya. Worship team Nkosi yami, hawu Nkosi yami bade bayazana. Ibazame nabo ngezandla. Ade nje kade beloke beshilo usageze lapha ekhaya beloke beshilo. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngabo. Amen. Khona ngingambingelelanga obhuti obaba. Hawu siyabingelela obaba. Haleluya. Khona ongitholelayo 1 Corinthians abaseKorinte bokuqala chapter 5 verse 7. Uthiwa mina ngisho inhloso ngqangi yokuthi why we are here. Abazalwane sithanda amaBhayibheli wala kuseBhayibheli bathi ufundiswe ngabade lethole le face. 1 Corinthians 5:7. Amen. Kwana ungayena ufundiswe wenye ngisabotage. Inkohlale kabi la ekhaya. Amen. 1 Corinthians chapter 5 verse 7 Zandi. Khiphani imvubelo endala ukuze kube inhlama entsha. Njengalokhu ningenaba ngenamvubelo. Ngokuba nelethu iphasika lihlatshiwe elinguKristu. Ngiphindela futhi. Khiphani imvubelo endala ukuze nibe inhlama entsha. Njengalokhu ningenaba namvubelo. Ngokuba nelethu iphasika lihlatshiwe elinguKristu. Ufundela sisami ngevision yakho noma yipi ezoqhamuka engasizulu. Therefore for indeed Christ our Passover was sacrificed. Amen. Inhloso enkulu bazalwane yokubala ukuzokhumbula ukuthi sikune phasika lethu lahlatshwa. Amen bazalwane. iPassover. Amen bazalwane. Uqala kwathiwa abantu in the Old Testament abalukhonje izimvu indlu ngendlu. Amen bazalwane. Bese kubekwa igazi lapha ukuze makufika ingelosi yembubhiso engalibhubhisi ikhaya elinophawu. Sanibona worship team. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So kuthiwa ke babelibheka angithi babelibheka igazi laluphawu lokuthi bona baphephile ngoba bona ingulosi yembubhiso ngeke babhubhise. Kwase ke kuba khona indaba yokuthi ke thina elethi iphasika elinguKristu. Amen bazalwane. Thina elethi iphasika lingubani bazalwane? Ningixole bazalwane nginibuye into yokufundisa isidingo singekho. Elethi iphasika bazalwane lingubani? Elethi bazalwane iphasika lingubani? Elethi iphasika bazalwane ubani? Elabi iphasika kwathiwa bathatha ilema. Amen bazalwane. Kwasho ukuthi leyo alem leyana babeyithatha yayingafinyeleli la lelethi iphasika elifinyelela Jesus. Hallelujah. Amen. So elethi iphasika lingcono. Amen bazalwane. Ngoba thina sisivumelane esinjani esingcono. Isivumelane sethu noKristu, isivumelane esingcono asifani nesivumelano sikaIsrael noNkulunkulu. Amen bazalwane. uJesu ke bazalwane wehla ezemhlabeni wazophila nabantu wazenza umuntu. Angithi sazi uJesu waba umuntu 100% angithi. Amen. uJesu waba umuntu phaqa. Amen bazalwane. Hallelujah. uJesu futhi uNkulunkulu phaqa. Amen bazalwane. uNkulunkulu ngokuphelele waba umuntu ukuze azolanda umuntu. Amen bazalwane. Isignificance bazalwane yephasika igazi. Amen bazalwane. Isignificance yephasika ukubaluleka kwephasika. Iphasika lingegazi bazalwane. Amen bazalwane. Ngoba lithi iBhayibheli akunakwenzeka ukuthi igazi lezinkukhu
cishathi nebongolo nenkomo ukuthi lihlanza izono zomuntu. Amen bazalwane. Kodwa igazi lika Jesu kuthiwa kwi-Old Testament wayethi umuntu mayonile ufuneka ukuthi aphathe into yokuzohlawula ngoba kwakufuneka inibazalwane. Igazi. Kwakufuneka inibazalwane. Igazi. Umuntu wayefika nenkomo noma nemvu ngoba kwakufuneka ini. Kwasho ukuthi leli igazi liyahluleka ukubahlanza abantu ezweni. Hallelujah. Kwasho ukuthi leli igazi leli lenkomo lihamba lifike la khona la lingafinyeleli khona. Yes. Amen bazalwane. uNkulunkulu wasewabona ukuthi unawo umhlatshelo ongcono for umuntu. Umhlatshelo ngubani? OnguKristu. Amen bazalwane. So uKristu bazalwane wehla wezemhlabeni waba nabafundi la emhlabeni waba samfundisi lakhe. Amen bazalwane. Waphila nabantu waphila ebantwini. Amen bazalwane. Ukuze azolanda wena nawe ebini bethu ngoba indaba yethu uyayidinga igazi. Amen bazalwane. Indaba yethu noNkulunkulu uyayidinga igazi and igazi leyinkukhu neleyimbuzi langena ize lilunge ngoba ethi indaba yayimbi kakhulu. Amen bazalwane. So Jesus is our Passover. Amen. Jesu uyiphasika lethu ngoba wakwenza kanjani bazalwane? Wafa la kwakumele kufe khona thina. Amen bazalwane. Amen. La kwakumele kufe khona thina wafa yena. Wafa endaweni yethu. Izinto okwamele sishawele zona washayelwa zona. Amen bazalwane. Izinto okwakumele kufelwe thina ngamathe for zona kwafelwa yena. Amen bazalwane. Izinto okwakumele uphume igazi lethu sihlawulele thina ngoba ithina esasonile. uJesu kwakuyena omendaweni yethu wasilamulela uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Amen.